Haka artarik naiwing arhajar arpusan, ka Divine Mercy Parish Umdang, haka jingalam upadar Sylvester Nongsit Parish Priest, kila syembenta haka jingat pilgrim bala sedang na Umdang Parish, bat penkut St. Peter's Cathedral Parish Pendengrai Nongston. Kumbasis pangut kila syembenta syidrhem haka ni kajingat pilgrim, rengkat kijing duai, kijing ruai, bat kajing manis sakarmen bekhud, balayalam da upadar linking lingdo. Kipat ringet kilingdo bat kiriuniam kila syembenta hakamas bukhud balapan menta da upadar Sylvester Nongsit. Baro ki bala syembenta kila yo ruban penkhud yala ka mensim lengba ka sakramen jing penyasuk. Lapan kut ya kani kasngi da kajingat procession rengkat kajingdua yo rosary bukhud syagroto jangka Maria ka kemi beneng bait. Aku ya pembenci. Kalau kerku ya so macam kau Yesus. Maria aku. Kublai ko Maria kada bijingai try don the pala der kuya pan dengi gendai kalau der kuya so ko jong pau Jesus Maria bako yo kami jong play don wai no benta jongi ginang pop menta berapor ke jingyap jongyamen kublai ko Maria kada bijingai try don the pala der kuya pan dengi gendai Bakar kuya usong kupojong pau Jesus Maria kupojong jong play Ruai dong ta jongi ginang pop Menta berapor ke jingyap jongyamen kublai ko Maria kada bijingai try don pala der kuya pan dengi gendai Balagar kuya usong kupojong pau Jesus Mama Siapa bertanya ini kemudian Yesus berarti bagi Syam Syusha yang dijingai bagi nampak mereka manusia. Isim tu dibuat ke Sam Syusha apa melakukan mana dibuat komentar itu dibuat dulu. Nakung karikaklay, snapjing boy jong nagsamingakay. Jingin ubang daging god alek titi kacipsa unsa friend but not a fly shem tikring aklan jingin ubang daging
Oh